Kawai katrok kabadon yo registration number AS01MC8136 kalalit banrat ya artli ki kali kata kawai ke auto kabadon yo number ML10C9558 bat ya ka iko kabadon yo number ML10B8800 hadu ba unongnya ke iko ulayap hasan bat unongnya ke auto ulaman saujur bat unongnya jong ketika trok ulah her krat no yala diena kate ka jaka kate ka jingja kala jam ta kasngi arpun rio terik kalarun kot hakasnong paham rio ori boy district ka badai ru kasngi rakhe ya ka republic di shu layo ajing tip bakate ka kali iko bat ka auto kadang yeng harut surok jong ka surok NH6 haka jaka sat kali ka badon hakasnong paham rio bat kate ka trok ka bawan nakaliang shilong bat hiar Guwahati kalalit banrat ya kita ki artli ki kali hadu ba unongnya jong ka kali iko balatip kerteng kemu Anshu Kumar arhusnam kerta ula klar no hasan barunongnya jongka auto ula mensaujur bala penkit no ya u shishilong marayo jingtip halor ketega jingja nakaliang ki bor pulit kanongpo kilawan panpoi hak ketega jaka bat menta nakaliang ki pulit kidang beteng ya ka jing tokit yang kabagi iya ne regi ngidon lang hane ngisai kali ngasai ketika pick up dewan ketrok dan ka ato nane nadian gawe kamorti ka iko ka yang amat dewan ketrok ka setunra amat badiang badi dal ato te gibriung isusim ngimpecu ya ka eta kai ba accident isusim ya briung isura abe cha hospital ngimpecu kai ayo doi bar ngipabat ban reki na kemiyor ban yabat Kajing kira apa si beje emang tu si beje tam